Кавітаночки, мінське монтажне хасло на слузі. Відео парада невялічкая. Усе, хто мае вось такую дрыль, кен, сутыкаюцца з праблемкай, што гэты прыклад, ён пастаянна трэба здымаць, адкручваць, каб пакласці ў якую-нибудь скрыню. Але ёсць выйсце. Па парадзе з інстаграму мы набылі вось такі вось хутка з'ём дзеля прыкладу. Зараз яго хутенька усталюем. Зйому ациклон мастерсбой. Зручно. Зручно. И что это? Удлинилось. Пушечка. А здымі. Если это работает. Пока плотненько, хорошо. Кому цікаво, набивали ось тут. Адьо.